Dobrodošli ljubitelji motora. Svako se od nas zapitao sa koliko godina je moguće da se počne obučavati u vožnji motora. Svi bi mi želeli da naši potomci krenu tragovima naših točkova, ali znamo da to predstavlja i opasnost. I samim tim se zapitamo da li je potrebno da ih obučavamo prije nego što odrastu ili da pustimo da kad odrastu sami odluče da li da krenu našim stopama. Što je osoba mlađa, to je lakše da se steknu vještine koje su potrebne u vožnji. Kako naš narod kaže, matori konj se ne uči da se jaše. Po tome je bolje još u ranom djetinjstvu pružiti mogućnost djetetu da se oproba u upravljanju vozilom na 2 točka. Naravno, za to je najbolje krenuti od bicikla i to mnogi i urade. Ali spoj bicikla i motora postavljenog u ramu daje posebnu draž. Djeci je to kao igra, a u igri se gubi osjećaj opasnosti. Tu sve i počinje, pa da krenemo od pravila. Po zakonu, da bi se upravljalo vozilom u javnom saobraćaju mora se ispuniti starosna granica. Moped je najbezazleniji i može se početi voziti sa 15 godina u većini zemalja. Što je osoba starija, pruža joj se mogućnost da vozi veće kategorije vozila. Tako kaže zakon. Po zakonu ispada da se motori ne mogu voziti prije 15. godine života, ali to važi za javni saobraćaj. Na mjestima koja nisu javni saobraćaj to pravilo ne važi. Međutim, ima i ograničenja gdje se motorna vozila smiju upotrebljavati van javnog saobraćaja. U nekim državama je zabranjeno motore voziti po šumama. Po livadama i njivama vlasnici sigurno ne žele da im se uništava njihova imovina, osim ako nisi vlasnik neke livade. Za osobe koje žive u gradovima je veoma teško naći površinu gdje mogu svoju djecu pustiti da počnu sa obukom na motoru prilagođenom njihovom uzrastu. Tu na scenu stupa država. Izgradnjom motocross staza se omogućava obuka i za malu djecu u vožnji motora. Evo jedne takve staze na kojoj i sasvim mala djeca imaju mogućnost da bezbjedno u prisustvu svojih roditelja krenu u moto avanturu. Toliko u ovom videu. Pozdrav do idućeg susreta sa nekom novom temom.